Shalom, selamat melambi laku kita minta masolo nasang. Salamat si tamu unta ulendi panandungan ta. Batu rehat lo. Senin tanggal kasera bulan misa tahun doang sabu 20 talu. La tabasa tu kadang napong matua mai komi ta palaku patunduan. Tama sambayang. Opuang kapenomban kilan kadatuan surga. Lantai melambi to temo opuang rampokan dia tingayo malabi mi ma kurre sumah belan na mintu panganta mi lako kami masola nasang kan tu ma perangin na lante melambi to temo opuang na to temo la sadia omo kan la perang itu kadami pasake kan deno pa neya tu pena masalo mengkarang ulen dui pa perangin kisya penangki deno pa neya te kadami la ki pomatoto kure sumang apong mak kada-kada mo komi. Lansangan na pong Yesu ki masambayang. Amin. Ya tu Pak Basanta lante melambi to temo mangka mo dipasak ka lamai. Ulelian dio na penggauran na rasulu bak tu kisah para rasul pasala kasera angka misa saya lako kasera. Nia tu laku basa ya mo tu angka karua saya lako kasera. Nakua tu kadang napong matua malim bangun mitu Saulus jong mai padang. Ya to na bangunan mo matanna. Ta ebang apa misa na kita lako. Narenden ni tau tuliman na solan ni tama Damsyik. Talung allo ta ena pakita. Sia ta ena kumande sia mangiru. Amin kadang na puang matua. Silo solanasang na popembali Kristus. Yato tu tema tu la dinanungan lante melambi to temo. Silo solanasang inang manasa ya kumo buda bang tomi apa tang di kapang dadi belan na penggaran na puang. Kita ritor tolino nene ungka mangai belan na sukaran tolino ta na di ko kumua makarakala dadi susito. Buda mo ditiro siya dirangi to mito disanga masaga. Siya umpogo bang apa tang melo. Pakalan si turu tu mengkana atu ana mendadi to kina. Siya male umpatale sukaran naluk na puang. Susi duka mo to tu Rasulu Paulus. Dolona disanga pa ya Saulus. Misa to Yahudi dadi dio Tarsus. Inang katandan tu kamasagaran na ondong pilendo na kabiri na tu tosarani. Di pokada kumo masarang tu kasengkian na tu Saulus. Lamoray umpakarang siya umpate tu to unturu puang. Yami to anna lao lako to minaka puang palaku sura kuasa. Lana patama pa kombongan dio Damsyik kumua. Ya kedene tau unturu itu aluk kasaranian. Lana pungo anna bay lako Yerusalem. Apalan kalingkan na lako Damsyik anna bu tu arang siya gamara kumua. Saulus. Maapa ya mo pakario-rio na. Gamara iya to ya mo gamaran na pong Yesu. Talung alo, talung bong itu Paulus ta anda pakita. Siya ta anda kumande, siya mangiru. Inde mo to syulu solanasang na naibu tu kamandaparan na Paulus kumua. Iya tu apa dadi laku kalena misa kara-kara kapua ludio may puang matua. Tu nanay puang untambai lamen dadi to sabina umpatale kareba kaparanuan. Syulu solanasang inang tang dilambi tu nanga na puang laku kalena si misa tau. Iya tu kuasan na untaru mintu agan siya tae misa tu nasatuanan torotolino ungkulei la unampang itu kuasan na. Kaming katobaran na Paulus mendadi pa tuladanan kumua. Iya tu naming katoba mo. Iya tu katuan na nasorong tapu lako puang. Iya mo tuhan na makada na kuah.
belanna ya tutuoku lulako nasang Kristus na kamatian tu kamau parangku. Amin. Suluk sola nasang ta kure sumanga ite kadan na puang mangkatarangi. Kure sumanga puang belan nami bengkan atu sangatu umperangi tedio na kadammi. Kure sumanga puang. Mangandokan mati kalemi mi tontong usi solangkan lan te allo laki patu lako. Anta kan si solangkan no puang. Mi tontong undara naikan. Ya mute tu kures sumanga aki mati kalemi puang. Lansangan na puang Yesu. Amin. Ramporan dan namo inde to tu pananungan talan temelambi to temu suluk solanasang. Salama lako kita mintu solanasang. Shalom.